Case number 1. Mabel Ousu complainants Atonsu Bokuru Kumase accuse Mami Grace Atonsu Bokuru last stop why landlord court order in court. Mami May madam what is abaya me marry one show so kafra what pacho you would a day me wa babro you akola mpene ho asem a wa hye nkwanhia se na e ma homit me wo Qur'ani na me wo bodua nananom so one ma me ni be wie ne ya nso ma ma hye na po aka ho pede pacho nyame nt me pe bible ewurade ewiase a homiti o mam se wa agema no na me die ewurade dey for janu na asem ha ani kana bla hosem me peja kosoro ewurade ne ba ni so ehye na chiniche kukuru bi so awso asemu eye mi mebelo usu pacho eye mi mebelo usu ikra bible onyame dimu sasema me bekan mi nitro onyame boa me ewiase aye ya papa order me madam adey madam bokos nye bokosa me to 2020 and I me imagine kotna ma me o grefie bokro last stop atosu bokro last stop ampa ko ha dan me ko ha dan na ma me le dan na me ko ha me pa cho edwaye him me tun so no ma imagine say me pese me wonti me pedan aka wo na wonyam na na me nyanyem me ko be 2 months echi na me nyem okay ti me imagine say me pedan anka me dwaye ni bibia ehim ampa me ko ye na ne de na dwaye him e kwan da ho na me say say ma ampa cho dwaye him de metimi aye torrent account na o se ai na chi so ka kire ne baboy keto a wo school ampa oka kire ne ba ne bai ebe ka kire ono ampo na kofa obi bai mom behwe say omu enye mame nipa ne bai oka na osebo no wosro na ono asan kofa obi bai so o me no omu connecting to omu torrent ni mu ofie ho eho na maame ne so me empene meka sense no makoto to ne ma ni nyina awie atwia boy ne ka am wasi seat no kra awie aka kire ho no nti eye na wo se mi jai ne ba ne pose force menye nam si da bi o maame na de na ade nti ono a prince afede o si ebe ha no bebu ne torrent dia mitimi fa force entwi maame na anim wo from na menye na mi jai ene omode eno sika ne sese na omode ka meka ho nti meyi ne so this year ya February ana me so madam say me ho atre me kakra me wo ye 5 months na me be mam ne wo ye wo kwa abo no konya accident no free mu to ba fe yo so achi wo ni mo papa pacha no free mu wo free mu nti me ho atre me nyesa me kotena afie ho no enam torrent na me ya ma me na mama anye ni nti no ma me na di mani abepem amre me ko ho no wa mama anye no o you know obi to me ko Saturday na me ko fie ho na ye Sunday 2020 October 25th ana me ko fie ho sada na no omuchi o motoret no enti na me ye me ko fie ho no a you sister bi bronya ni che mu ye si 2021 mu and na sister bit if you no otu ma me ne say obesan age ne 150 obi a wo age ni ska October no ye no say 2 a obesan age no 150 o de ye de wo de tin authority ska no de say age to ana me ka said there be mami baby me free ba na nya sense ade authority no me nkoso na me ko sre obi ho ntine ho na me ko me kra me ntifie that time so na me ko adwuma me bi okra 3 days kra na me mpupu da ana me ka chance me sre no o ma me nko no ho nti bi wa na ma ko no ho ana ma me no sorry obedi matem sa nwumro ba ko bu nsa ai kwase aba betena ha opupu wo ne dem wo pupu wo dem se wura no otwa bi
was so peso didi atema. Wa heda kono mo so. Aha, wonyo obi o ye bia wakwa ye bi na bia wo ba na peso be didi atema. Otimi ba ose emmoa mo fa mu sisi bi mama nkenye ne se maba ba betena me fie ha se ne emmoa. Emmoa otimi di atem se nam se obi anya ntini yake anwa obi ankasa. Elliot honum nti me yes am yes me ma me bedi matam sa se mpupu wo me dem ana da krodo no abeka kire me se osre me ne toilet ne memra so na toilet ne so no odidie ne toilet ne so no odidie nti memra so ana am ka that time nyem na aka am ka kire se ma wo de meju 3 days na no ototo ne nam bo me akiri me fitire pens no ototo ne nam. And I make that chance a man patch or the Okbeka and a matin and me wa, mess patiaco turret in the so. I don't know some bones some by who be a pupu with them, who pupu with them. I fed the head and also be quarters, baby, or pupu wa. Sementiasia, Media Mr. T. send me call. So, and ne me cry, and I'm saying, Mammy, baby, did my temunti. Ma said, I was so, no, my best honey. Mammy, de Missa, me de a warrior. Me wo ya 40 days that time me ma kwa akoye miti eba me dru fie ho ama miss de wo chire bi adanya me beba wakoye niti akochi nanim adanya me beba de wo chire me de me wono na asem no ma ankasa na me kowura me dem enti se sa na ode ti ho eto bi ama mi sori acha na obeji so kama no amu akwa aba eto bi o sorry free kete so a wo chia no kra wo mfiu wo so atemu enti me yesa me hu ne sa na me ja ne nchia ne kakra na ma hwe se da me hu so wa ni dem kakra na ha na ma san start ene sa ne de wo chia no pe no waje so na me de ti wo sa ma be 3 weeks ni ana wo sorry ye kasa no so nye meyi na efie sister bi betna efie ho oye madam wone ne ba girl ensuo to a efie onsuo ni ho nti nsuo to a sa pipe ni bi no wo mani mu na pipe ni bi wo nti ho na me so nsuo menyem mi so nsuo ni ba ne ka tre me se me ba efie ho me ba efie me mpra nti adenti na me so nsuo nya me nsuo na e adenti na me so nsuo wo na ni mu ma me so aha sister bi o abetna ho eba enti satam na me fiewura ni gina ho enkrofon so huna ma na me ka kire ni say there be o ma kra na gina ho no bisa no say me ba ye wa kire me say obi obetena me dan ni mu bia no opra na ni mu akakra no wasan ko pra ne dan na chi nti me ba ye ma na de me e kire ba bia me mpra nyina ampa so me yale kra me yama sede awiansa na makohye dem enti upa bisa ma se me boa ne ma me no e patapata nse wonya ne enti afede me nim dia ya ma me no se hwan na aka ato ma me da afede ma me le ka kire me say mensa prefie ho nyina na mensa kwapra me kire ho and I'm catching some mamma, so say a drew me so I twitwe toilet cry. Me sorry 3 o'clock because me I o bad time. Me sorry 3 o'clock in my twitwe near inti e kire wo no. E ya poto bi bra parazone nyina me de bi fifa ho inti me so kan ye. Anya sa me je e kire ho na e kire ye basa. Wa besa matanka se abechi me inti me slew. Manu asem nya me kai na ma me ne e kwan da ye kire wa trafifia wa ko gina ye kire ho kwan mu ho wo betna ha na wa benyem no wa be wo se wo de din ato agudiye wo betna mi fi abenyem abe wo se me de wo de na to agudiye ben na wo nam wo tantan wo nai tantan wo nai esi from tantan ba tantan na wo ye no wo nam na otumika na me ka che nyam konkon se ma baba yin shifom pa no wonwu nyam konkon ma baba yin shifom no wonwu no ma me so ka che o ka che nyankopon se me wo ye no me nam na metumika nti o ka che nyam se nyam ma baba yin shiho no wonwu aho ana me pa boateye no can say he can say man am say ma me no my imagine say me wo dado enti na me ba ha ancha me nyem yen enti ma o can say dia na asementi ase ai ne ansam de ma me kem na am say ma asema wa obi abetena ofie na wo ka kire ne say ona ma otumi kenti on hwefam no wonwu adenti na o ka asa e ho an wo san ka biem na am say wa ka biem de enti e dede a emra wo ne wo maso eno nana no so because minim say bia betwe asan wasan aka bia mu dia emra wo no nana no so ma me ne se madome no eno ode me nam wo ho no ode me nam ne bibia ni ano ode me nam ho a wo se me mra no wo mo me
na me see me de penyin de me no nye sa ah me ne doso na mote ho ye doso ye na de na nko a na me pa cho anya me nko a ya Doris ge bi tiri efi no oti efi oni efe ya Doris o di na asem ko ge no so ama ge no tu ni nine won ge ndi o si atete no wo eyi zongo so nti on don't mean ma opo ma me no etu ni na wo na ya ase ene no nya asem ketwa nti fio de do obeka ne kura bia anim ma me wo gro ototo fish ne suban a wo de eti honom ti de wo be na agi se bia on ka no kure nti nya me nko a enade ni see me pa cho be we ni American be 3 weeks ni no and on was sanya tugu memra no mo me na ma me si me ba ni semeti memra no mo me na ma no sanya woni fio anwea no de agu o sa no ato agu me so me to me pronim and ho no so kanta no de agisro ho enti o sanya no ato agu me so o sensuo no ato agu me so enti last e no fa ni Johnson wo be hia gu me so ho me Johnson so edi na ekoso wiase me de me nyini wo gre maami Grace ya wo atonsu bokuro last stop D4 frɛ wa woni wo kasa na ade fon ne koma wo ba ni sa agere ye brele ye twolete e de brew ansa na wa ba na ma Grace su shefa ye muya e wiase ne so no Ghana ha emra ewa ha na wopenim pa bi obehia wo biba se dia me bayi kan me dia me nkasa no kore na se ye no kore dia wo gre nyame wo soro wo nyame wo soro akola bai wa ketu ani kunkwaba akowu awrahuo na ne ba se na chi wo si adan wa betena wo fi abewo etu nti bi da ye me dia me se me nyini na se ye no kore dia wo ba no se age se ye ko tro taprata etapulete asana ade aba no emra wo manum obi betena ofie na mpena kan si kama no no want to tia na to the extent that would the gate ya bona no ama buy when the sekeka ni sikura betu adai ya wa military wuru awa manum wa manam lanim me dia me se me nyini bia na baba we wo boa hello Mami Grace ma hai ya wa do me do fopa wa wo me hote sei adumo piesie na nso me nso me ho ya baba we bia betena manim se mebel wo wusu wo ha da wo fie ensam no bebre piesie pa mame ensam no de edne enchaye kete tine srama nyame yadumo etena le srawani die bomo dia nyame yadumo etena ka ababa wa no tini abetena ho ama atedi awode me so ka me wa ayi we control anya sister piesie enchaye ja asamo se wo bia ka abia wa kwetena wo bi fie na juma wudi me ka gate avodo cha adia kola ni ya no akura no adia wa ya aya huhu musam na me ma pega me na ogre mi pacho huhu musam no na che se ababa wa no oba ifo na oba be pacho ya ko ya ni eja fiera tamsa o ya ni ya fiera tamsa apra ho yo come me na me ma oba asano ka ba bia duro no na me tuni pashe show na me da matumaro da ka tenya me okoko atama kuma na ka na sinu a atolo enso aka na sinu so ta ababa woni dia mika na wa fa ho a me do papa nya bo tira nya me aduma atram ame ogre na ba wo Yesu din mu me hwanim ma me ogre Yesu aba hwanim Kristo din mu make no nya me nka won so nya me wodi amika me ba ka gate abon ana wudi amika ana na won kwa so kwa na wudi amika he enipa yanse ni amayo akwai samo wudi amika aka aba on no what la ho Mami Grace me pa cho so wa dansefo a wo ba fo mo bra wogre yo ogre wutie ya wa dansefo a me ba na me ne abi
baby edru ye atoa so ebusua 21st clinic scientific expert oto asinti twem yenko honom yade bi gina wo so a mu ne betima boa wo betu ni nyina ase de ama 15 branches across Ghana Kumasi area overseas e ba fa red wo ase council quarters called junction Agrado me Sunyan Kransa ene Tachiman ubetimi afre 0240311311 preke se powder no na abadwaso me pacho preke se de oni mu ahoden uyen so hie wo kakra bi anopa na wanom tisanso afasho bag im store bar na abekwa uto fufu ade bi apete so aburo bi tiew abetiew konkontew bibia fa bi pete so wo se wakoma bokinkim ya una tayo titriti ni moja ahwe ebeboa wo ntentententente moja we oba pemfo ehu pa obenya bi wo obo heba clinic ado ato adomenu dan heba pidank mystic KNG obenya bi ewo ho frɛ obo ewo 0249761508 mizo ni 5G eno ne di apete yes ede ye niema se wogi wa wudi wa woda Dr. Serious de wo to pon wo ye yie wo gi awade ntonso tigu ho akono yie papa pa utonso ayeto enu ti pebi manager Daniel we overseas ubenya bi 21st clinic e bia kwa ubenya bi kan supermarket